Sila yukti ide punika raris tedun nyujur jagat sila yukti nan sira empu kuturan inge munggung ide empu kuturan seadeng wong mungahing parian inge rikala punika ide rikenyekan utawi sedeng ide punika melingis kiri kering pariangke utawi balene wong manus tanah sangyang rikala ide punika ngarcana ngubak diring ide betara iya rike desira empu berada irike raris ide empu berada mahyun ki ngaran terisan ngal kuyaktiannya punika wantasane ke bawah saking penyiloh bahasa Bali saking Klungkung dan saking Denpasar provinsi Bali punika nggih Ampura tiang mewakili keluarga niki kirang langkung tiang nas Ampura ping banget indik genah indik mungkin penyapa gitu nggih nggih tiang matur ing semeton keluarga indik iki ampun wacen lontar dan iki ring pasak gengger ring dawan iki asli ampun iki sekadi napi nikah wau pun diwacen airago iki nyungsung pasak gengger ampun riwayat dari Jawi tadi ampun di saking Jawi rawuh saking Bali sampun nika nggih terakhir iki di Klungkung genten pasak gegel di rago sami sampun tadi ge lontar nggih tiang nunas ring dane Bapak sareng Ibu penyuluh bahasa Bali ini untuk ngwacen niki berapa tahun gitu nggih biasanya niki mando becik yang mungkin semeton biasa sareng keluarga gitu 25 tahun 25 tahun hari generasi nggih mungkin TK ngalih kayak niku ampun dewasa ampun nggih patut nggih genten benjang tiang malam yang saubihan sareng semeton titiang untuk wacana niki paling tidak 25 tahun Pak nggih benjang nyanan nyanan nggih jebus sore wonten parum kan cinani yang lebihan semalih sampun kesuratang ring sajroning lelebihane puniki ya uang dirgayu werdi saweta werdi nugrah keakem om santi om